198 prisoners. And President John Dramani Mahama a grante amnesty edi ama wunum na kese odi wo mo boni ache wo mu ane ebi efri ne de koya ye beyen krata na wo mo akofie emu 998 no ya chichem kakra de etienye ye say first time offenders eye mako 787 first time offenders eye mako 787 omo ewo death sentence ye be dane no ababe ne life imprisonment o dey say yobu onu ma yebu anu kumfo yenkokun so hu na sankrofo no emu mako 87 de President John Dramani Mahama kire say me yenku won mo ne mum ye nane no na cheso mo na prison afebo so hu and almost so a life sentence yes say ye nane no na omo entwa 20 years enso de omo twa no so na se ye beja wo mo ye ja wo mu no omo so ye mako 51 omo ye mako 51 and omo so omo da prison a omo yare serious pa no omo ye mako 33 ene ye se ye nya wo mu and omo so a omo da prisoner omo di 70 years ya emfa ho ne bone ene mfumso ade omo kɔ honum no ye nya wo mu no omo so eye 36 omo ye 36 and omo so a akwala enum wo mu sa na ma no mo ka no se akwala enum me tie ne da efufu ade makro bidi se akwada enum me omo so a Nelson Mothers so omo so no omo ye 2 and omo so a no ma petition ebi a president or ma petition presidency or ma petition the chief justice or ma petition omo so no ye 2 toki kabuma ni nyina twa de besi 998 prisoners and nei President John Dramani Mahama kire se yemfom so enche wo mu na no enra jejejejejai ebe awia no ebi se agrasco ayi ni din ba kono ye dey ayi hwan dey debi wone ne titles na no kofi o se no ko hwan no ko chese atrendia de besi anwumrenum ho ene ye ko hu se ye hwe categories be 7 o se 8 no a omo egina so de agya amanfo no a agrada o chese won qualify o mo bre bia papa bia o prison ho ene no what ba qualify ami agya no edi u se o ave adwumre no mo koda yes amanfo ano dane ne ade a ba ye bedi ho nkomo anopai ena President John Dramani Mahama ene Vice President Professor Jenano Pokwajiman ede aseda akwa magana mamuni nyina ene wiase nyina ne nyina ye menkasa atorenche mana ana nkwanhia ana arahosem eto yen na no ukuada bi be say 2 weeks ni ana yes almost 2 weeks ni ena sare hosem no eto yen ebra president esuma na krachefo so munkosi na na munkodi dwuma ewo boase abonten so yanka bi yanhyemu yete ya ne se helicopter omo ede kono akwakofri ato omo munyina ayenyame edia eno ena president ene vice president ni aba na kire se sene amanfo si kire do kire nia kire chese eburu adwene ene ntiase so ne sie ene keja eni aseda aseda nko a ena omode magana man ewo adefefa enye Ghana fo nko wiase nyina ECOWAS, African Union, United Nations, Commonwealth hwan chese amama pinu asoso ena womo trokrata kai Ghana fo wo mpai bom se ene mo kase America fo kra adom yen ama omasrafo ni bi ewo mayi mu omo ba beboa yen de si ya ema helicopter ne timi kote tosa ene fifimu ne nieme wose ye ne wachire nyina soso no omo ede edom yen so hu ni nyina na president ekire se yeda ase yeda obi bia ase na bia msoso unse eba asa no president enam ne chief of staff so
directe say ewiase nyina and I say God member say nyina no baby a flag bi sibia no yentwe emfa emra fom yentwe flag no say Ghana flag you say Sompa flag you say Asante Abua flag you say PK flag you yentwe nyina amra fom say chief of staff say flag no yebetimi asaso de akosoro ebio nti we krata every man penny atena ye eko de amagana fo nyina unpaid nurses and midwives so ma ye adwuma bosomi ngotwe 8 months ni kika kwa afi kapre kra no wo monsanka bi Your nurses are dying. Your people are dying. So who cares for the caregiver? We the nurses who care for the sick. Now we need Ghanaians. Ghanaians need their nurses, but now we the nurses we need Ghanaians. Ghana for Osorio. Chobon. Yeah. Chobon. Yeah. Nyabure. Yeah. Nyabure. Yeah. Nyabure. Now is the time to speak for your nurses. We are perishing. Ghanaians, your nurses are dying. We wake up in the morning, at dawn, in the night, sleepless nights. We go to care for the sick, and this is the treatment we are receiving. So, what at all did we do wrong? Why did we go wrong to deserve this treatment? Ghana for Mosorio. Nti ye ni abregana for mun sorry o de bone ni aye enu nti o se ye adwuma be bosomi nwotwe a wan sidi kura no yensa enka bie nti we eye issues ne concerns a necessary ne midwives wo mo etwe Ghana for adwene de asisuo asante ba chen na ho ye me de radiase na yugusu e ka man for say Asante yeda so a ye ginam de ya aduma ya wada Yakopon ya aduma ya wada na Sante hima na wotweda na eba so e wo manhia himfie mo enti from anopa edikosi anwumre no nsia na 1 week no eba so tieni yes protocols you will be observed so hu okwa no wadi hu ni na osiesi hu ye yes eye na aba ye nyina ye maame ye nana ye bibia na afri nana pani na afri mu ne ye kwa ye say ai lumba kan so say nana wuye mu ana ho nana wusu ye mu ana ba we de ye bebuada we de ye bebuada if say nana pani ye ne akwa ye wra ho na ye di na wotweda uduru ho a okwa wasiesi hu yi so titru ne yenuanom ma no ne maburu no maba wai entumai chese kwade omode se 2 years ne pam ka ba ni siliti no omutwitwa ye di o ti esremu ada se Nyankopon ya adoma ya wada Sante hima ne na wotweda na eba so no ye kwa ne ye di hu ne mrante no so no so hu so say setia kama and then African way ya baba ya mo se kama tuma so a no wafra ni ye so hu na mutiri hu no ma ye ni ye kama so hu nyam ho na okwakoye mo ho sakatu basa asembia ho so hu na ya hyena na pani eni mo nyam Sante hima nana amakwadu ya otoso yensa nana amakwadu yadom ya otoso miensa ne na wotweda no enim se edom free chichiri eni be chese wiase nyina na eba menhia so obe so ahwe o monitor social media ne so efrimra Sante ma koye we international bodies a o motro tribute de emania santemaya o se ka bibi kirew se Nyankopon ya adoma ya wada enye eyiketua na yebehu no ewo eye menhia ahemfie no nti se wo ba na kese
wahye ne so asante yeah me de wo jam ya me ha safety nurses for asem so o ma sem na areho me ha na me hwe no o say enye na na do pension kwa mama mu nyina time no mo first time ye wo ho no mo ye for mo dwuma da be o we bu ye December 4 no o mo e for mo December la December no o mo sa pam bi sa fa bi sa from okay teacher for be has akeka okay o say ye we ba bi o sisi a make say o batch spiti fie teacher for nurse bi antifie by ye nam say aban ne se onya clearance ntino muto mu fie and ye o ma aban se manya clearance especially finance ministry say manya clearance ntino o say ye fa dwumayefo ya afi won mo de ade na ba mo se yakobie portals ema dwumayefo yi akwa apply akwa ye mu dwumadie nyina mo ya fo mo ya dwuma boso me nwatwini na clearance na mo ka se mo musiki clearance o mo betimi aye dwuma etu mo kana clearance wa himfa enti se clearance mai mo ka se clearance mai but the moment am ka clearance na ba na koye dwuma ban betu akane de ya ni ko ase nipa na ye dwuma no na boso me nwatwe na ye ntua na kese obe de imagine say ya okohan adwuma okohan dan baby na ekwa adwuma obenya sika na wa himfa emfa won say ye ntua ka utia library utia water bill bibia say wo ye say we ye adwuma bia na wo ye obafa ko sika na wa himfa no de baby tua we are putting the employee no at the stiffer corner and yes rabbi ni say sika ni wa mo mfa adwuma for but the moment am by announcement say mo fa adwuma for there the provisions must be made at least 2-3 months mo ya se nti omoka na esa na omo bread do the American fire yi de no okay and 998 beneficiaries of this party and I say amnesty no yeah say any news na no ya no mo de ba ade na ya omo mfa din kika and no is come say has bisa bo president Nanado Danko former president Nanado Danko Akufo-Addo so similar one sa ono so mfa din anka and going forward na ya omo ya no de aba going forward because onim grada nkrofo bo se enura wo she asante enura wia na me mo de enura efi be se 3-4 mu hono na ba se ya granted prisoners bi ye de omo boni she me hu atofo ayi e friends atoesien me hu se social media no mo twro na mu agrasco onoko fio noko Tantalaza loko hwan si ade asa Ghana be musa mafo tro ebo ai and am say no kra na me so me card yi mu a me hu ba bia ya tro say agrasco ye jam okwa e kra say onya 6 months kra na Asante agi so onya 6 months ya 14 years no onu die ni say no Asante o say agrada qualify say 7 categories no on head grounds no bia that's only where we qualify but mami we haven't heard anything like agrada mi wani na yare yare no say Dr. Baba be hwe mu say na say agrada qualify category number 7 breastfeeding ne bandi ontua no fo no petition one the petition na say o the petition ko there be omo ye appeal on the any appeal o na ye first time offender so first time offender no ko obesa dem kakra ona say what them be 2 months agrada on na mu be 3 months what them 3 months ya otie obi o first time offenders no ko boko ya no owia ayi akoko owia banchi boko awanya ayi attorney na say judge fence lawyer bi kran ko twitwa anye no boko dem ko scale dem ye be say 5 Ghana cedi to dem omo hu say ya na most of them as agrada dey omo say 4 million Ghana cedis there be 400 cedis na ye dey ge ne dey no yeah there be o case na ekonya asem no e 400 Ghana cedis ena oje ye nyoko na sori na o say oje ne 400 cedis na se ne botomu a waka nti se asate o de 500 be mu a me de ka ho se obi for obi 500 cedis na say ye janu a sa agrada so de 4 million 400 cedis defrauding by false pretense Obaseni ngina first time ya try educate omo support ye mama agrada pardon den dachi bia no obetime nya bi because enye ne because ya na recommendation from the prison council no key omo no prison penfo no mo ho it's one prison cra deputy commander no is it
is it DSP and I'm meeting the post so Andrews or say maybe so be him now man rank on a deputy prison commander okay papa Abuga Pele yes reports are now munya free prisons any occur an impact positively when you on image no we say no although it was on health grounds we say e qualify say obinya but ya me an epidemic catch it for pan say pardon say by ya only ya na sante agrada odivie say onya 70 so agrada on them 51 o say 51 years and I'm 70 years no cry out ni pepi apply you no nyare yeah Yaw Boamah say that yeah pekwa be ya agada no ama for say o ma feed o social media no so na o ma fan o videos no mu do o ma say o ma feed o social media no so na adema BCC ego ho kan him o mu hia ni input yeah the make no pen say me hear pardon the na me ra ho ni say so tra ho e mo bi prawo obi kum obi di wawua dachi bia di kotum kura no a no kodan suban papa dia kodan suban papa dia e wo prison ho e wo seni pa ko etimi ni ba enti wo ha o so you very very careful yeah enti na sante the best security man is your own self no yeah he obi wo ha ye man ye se sebi wo kum ni pa ho eni ya na bia ye se won ko defias ni category 2 no or say death sentence say wo yenko sign to be commuted to life imprisonment. Yeah, wait, the only say death sentence no. And they are coming to life imprisonment. O man from life imprisonment so you are committing to 20 years. And we so life sentences to be commuted to 20 years indefinite term. Into 20 years in there, you be kind 12 months you know. Instead of normally almost kind of 9 months you say 9.5 months. The only say you are committing to from life to 20 years. So what you mean pardon? Okay, G-man. Anna. Is it G-man? Yes. G-man. The same thing on G-man, he was on life. Remember? Yes. But we bear some few years no. Obenya pardon. Yeah. And you know who na obi atwese kai me be ma no de wo so oku o ba ko hand down na ba ko de fiase ya wo mu a ye betima yi se nipa enti no so oda ho nyina wo bo man ne ka na o man so ni sika but o man yawe de na me no ka besi so se e wo se ye hu di ni se e bia na udi hie bi yawe wuni mi se bia wo de fiase na se wuni mi se bia wo tu kwan na bia so wo de fiase na list ya ba ponti se o menya padi na se ni di nka ho ana ni di nka ho yesi yehu so that ye bete hu se bia minua madam for whatever o kode fiasa fe dia we wo be fie say normally almost say e na prison service no e na ya na omo e de a list so omo present a list to the presidency say bia omo recommendations e bia we fi say situation a omo wo mu nie e na omo ba ha so no de ade omo ba ye nie ba omo ba ye so no bia suban a omo da ne di enie so hom de ni nyina akọ na presidency ne so ahwem enti say ye de list e ba bonte de kenya den so hom say prison service mo na mo ne presidency e wo ho so hom na mo data of obia so hom enti na mo nim de omo ye ene de omo nye ena sante emfanta to so say yo nipa pia omo akọ prison ho no mo a omo brabo akọ sesa enebi omunya pardon minimum one guy bia de oye se odua ono so free prison say ya na bae obae na de oye se odua vegetables atosode e de ma abrofi omo your friend say China for you omo ifi Santase runabout e de call ahonjo runabout no that side ho no mo a o de ma omo ne ade and uduru ho no ma asante wu say fresh e na otimi ne ukọ na open say otu no wafom bakwa me ye cabbage okay otu no wafom no mo de ama direct say somji a obey is so fresh so hu also kosua asade ni nyina wo prison honom na ode ebaye ba koso eye pop we bi okosua no prison honom obaye no ode eye adwuma ene o sit time a no owo efie no
oni adwuma bi aye na ye se bi nkwasasem ne ade ade ya but okoye no akwakonya yes makwa akotete no enye omu nyina ene ya na eye saa se omo asaba be obi timi koba be ka kire sai oba afie na busuafo nyina mfi no omo sore kro omo ntia no omo munamuna no enti ene enye obesa ye bone no wakọ we mu nyina ne de mfa omo yema mpa ne ya na kuni omba desu papa edi pa ti say bia obi akodema na yeyi na ba no say ko enti me de me ka twato ne say nipa ya mo ba ko bi susu de amete ye me yapa wo se okodem obae na damfo pa ware ne yire na we abeba masem de we de asem amafo asem na ye ka obi akogosua ayi fi obi no onu susu ko bae no o se na damfo pa o wa ne kokosua tafre no oba no so ntimi obae wa ware ne yire na obi akude 15 years kodem 10 years obae dey na za to de so oba ware kura fafofre na madam for party na yesem ne wo nyina ya we na be ne dey wo mu be dey mu ya ji fa ho dey free se mutwe wuni ano rade ye di o na ma afiase da na are enti ya me de na make ne se o tena ho e ma obi bibi se wo ye obone a wo na ho ba chiru nti na me ka se list ne hu hia ya nko bi de se atu esien enke be hu se party wo ka atu esien de se o bail bi ba nyam je se court bi o mo man bail bi on health grounds yes so wo ka hu a mo ma yehu se party ne ba de na chese nke de ne boni nyina a che no eno no ya se e ba se na sika no so mo eni atu esien on qualify enti no ena ya na enipa pio prison ho ba we mu na nipa 1014 na se na council who say omu no 998 1000 something and omu hwehwe mu say we na mampanyi say wodi be ma omu okay enti no but there are more people there omu ji say emre no nso say 1014 omu na omu di ne koye but 98 na mampanyi na say mpanifo hu say omu hia say omu nya pardon eni papi so wo ho saa omu de suban pardon na as when it matters most no omu so betimi enya sa pardon enti wo ho na obi di ubone a yaw from life in prison azanti yentu amanfo for say eya yenhwe ye ho so yie so ho emmasem na me na o de fa bome me ha dem wadem na me mema police fo akire wa hwan ne sa ne ma police fo kire na dako bedu ba bi say yesi oba ye no wadan suban papa di enti yenya no enfie wasa ba fie na osusu wo de papa bi afru nti osusu no yenya hwe yie so oniema bi wanya se ye ka ne se nti no okoda kra wo se mentumi punum mi free fie akọ adwuma o se wontu punum oniema peti niema bi wono ma wa osusu no o se wotutu ne ye wo fie so personal security ne sa niema no o se wotutu ne oti area ene ni pa nyina ti area ho ntwe manso yes asem to wa neighbors no any bi nya fan GGB number asem to wa na dwono a they are your immediate neighbors ombetimi ababeji wansa na wafro obusuafo mo mafi and say police for ne fire mo amoma ba iti area na wotie no say new site a any bi nya fan what I say GGB number any bi ni di nkomo asem to wa na dwono a ana bibi ye wa omo na immediately ombetimi aboa wansa na say police for beba o se fire service yo se wobusuafo ne beba wo mo aba no manti yesusu ma yehunimu mo yen bebre o ba bia ye tete so te ase etoda weri ya hokra da to ade na ni pani bi nkasa na ni pani bi nkasa ye den ya obi ton minka ne say sugar ne tomatoes ne sa se da tobi we da also na ko mo nko a o de also ai eye ni community wo no mo so mo na say asem si o mo say mami bi a ni kunu suspect say wakodi woye bone na so for the chi o tutuo kra enya no I say one of the mirafi agana ha ne si o ha say tiantemu na nipa na wo mpatamu nyina board on ko ho so you obi a na say wo mu yo nipa bi a bi o mo ko mo a ko bi anfi o bone betima to nti yeso so no yes yenya hweye ni entutu ye bi ye na ebeboaye sports team ni som no mo almost has for the cap bi has for the cap almost cap bi am say the omene has of line we cap na me say cap go we cap no mo jesi no mo pam ne has de no omunya no obi a na musi to do
Who say first na edwuma brosano so no mo hye jesi bi oh na say e me ka say ho anu eja hye ye no fa baba sha league so start o no fa baba sha league na EPL start e me man no hase yi ohun free man Sunday the Arsenal for the year Manchester United no ye ni anye ho kra na Mboma oye striker there Mboma as Mboma no onye striker obo ampe